Prgavci ekipa, pozdrav. Evo nas u najavi utakmice protiv Gorice, koju igramo doma na Poljudu, a nakon pobjede na Maksimiru protiv Dinama. Dakle, vrlo bitna utakmica da se potvrde ta 3 boda sa Maksimira. 3 boda su ko uvijek 3 boda, ali to baš i nije uvijek, jer recimo kad igraš protiv direktnog konkurenta, ko šta smo vidjeli, prije utakmice je bilo -2, sad je +1, moglo isto tako biti -5. Dakle, nisu 3 boda baš uvijek 3 boda, jer osim te bodovne razlike na tablici, te mogu psihološki ili dignut ili spustit. Nama su utakmice protiv takozvanih malih momčadi iz takozvanog ostatka lige, pogotovo na Poljudu, najteže utakmice. Pogotovo jer se tu svi napale. Ajmo se ne lagat, njima je poprilično veliki gušt igrat pred ispunjenim stadionom u odnosu na one livade pred par sto ljudi kako inače igraju. U svakom slučaju dolazi nam znači Gorica, koja je u odnosu na lani poprilično izmijenjena momčad. Lani su uz Hajduk bili najčvršća obrana lige do utakmice na Poljudu, kad smo ih dobili 3:0, nakon koje je bila ona atmosfera Bijeli Božić, sve divno i krasno, a nakon koje je u biti uslijedi pad i za jedne i za druge. U svakom slučaju, ta pobjeda nam je nužna za nastavak kontinuiteta, za nastavak rasta. Od standardnih igrača neće igrat Pukštas zbog 3 žuta kartona. Dialo će se vratiti u momčad jer je odradio crveni protiv Dinama sa Graničarom u kupu. Na pitanje da li će Krovinović doći na Pukštasovu poziciju, Gattuso je rekao da ne, da će tu najvjerojatnije igrati ili Kalik ili Benrau. Od ostalih koji fale su Mufi, koji će se priključiti idući tjedan treninzima, Bamba, kojemu ovom zgodom čestitam na rođenju diteta, Brajković, koji se isto vraća idući tjedan treninzima, i Trajkovski, koji je ponovo ozlijeđen, ponovo na okupljanju reprezentacije. Njemu ističe ugovor iduće lito i mislim da je to njegov kraj šta se tiče Hajduka. Ima tu još nekolicina igrača kojima ističu ugovori poput Lovre Kalinića, Eleza, Letaja, navedenog Trajkovskog. To su igrači s kojima ja osobno ne bi produživao ugovore jer su preskupi, a ne donose ništa, ali Mali Hrgović i Mate Antunović obavezno produžiti i zavezati ih za klub, jer ti u budućnosti mogu donijeti jako puno. Na pitanje da li će Sigur igrat desnog beka, Gattuso je rekao da ne, zato jer Sigurni pošteno trenira 3 mjeseca. U ovoj reprezentativnoj pauzi, kad je on bio sa reprezentacijom Kanade, se uigravala obrambena linija momčadi. On nije sudjelovao u tim treninzima i on tu kaska za tom obrambenom linijom, pogotovo za bekovima, i da u principu on njega vidi u veznom redu, šta meni govori da bi njega uskoro mogli gledati na zadnjem veznom, koji nam fali, a znamo da je njegova prirodna pozicija zadnji vezni. Melnjak će mu najvjerojatnije igrat desnog beka, jer govorim Dialo se vraća u momčad pa će on livo, a znamo da ga Gattuso očito cijeni, voli i poštuje. Rekao je da mu u momčadi igraju igrači prema zaslugama, a ne prema godinama, i da uopće nebitno da li je to 16-godišnjak ili igrač od 36 godina. Kad već spominje 16-godišnjaka, jedini takav u momčadi je Durdov, pa onda to meni govori da bi mu Durdov treba igrati na desnom krilu. Bijuka je jako hvali, tako da očekujem Bijuka na livom krilu. I uglavnom da trebamo rast utakmicu po utakmicu, jer da nema laganih protivnika, i s time se apsolutno slažem.
kad spominjem da je protivnicima gušt igrat na Poljudu jer je stadion ispunjen, tu bi voli da ta publika, taj ispunjen stadion daje 90 minuta podršku Hajduku i da im ne zvižde na krivo dodan balun, krivi centaršut, fali venu šansu i slične stvari, nego podrška svih 90 minuta, a zvižduci eventualno nakon utakmice. Treba ih rasteretiti tog pritiska, jer šta se tiče pritiska Poljuda i igranja u Hajduku, najbolji primjeri su već spomenuti Kalik i Mikanović. Dakle, Kalik iz Gorice sve ove šanse koje u Hajduku promaši, u Gorici bi utrpa bar pola. A šta se tiče Mikanovića, jedva smo dočekali ga se riješit, a evo sada ovo kako igra u Gorici, momak ima paseve, ima centaršuteve, kombinatoran je, pa čak i zabija golove. To dovoljno govori o pritisku Hajduka i kad nisi u Hajduku, kad si rasterećen tog pritiska, jel? Gorica igra u formaciji 3-5-2, kompaktni su i igraju na kontre. Gattuso je rekao da ih treba držati na njihovom dilu terena i paziti na tu njihovu tranziciju iz kontri i da su mu tu jako bitni za stabilnost Raketa i Krovinović, koji usput i grade napade. U svakom slučaju Maločaj ima nekakav intervju gdje je rekao da je njemu najveći uspjeh u karijeri to što je bio kapetan Hajduka. I onda na pitanje da ko on i Ivan Banić, golman, uvijek puštaju Hajduku, je ostao u šoku, začuđen, da kako ga to mogu uopće pitati, da je to totalna neistina i zašto to uopće spominju, a recimo ne spominju da kad su dobili Hajduka, da je on odve cijelu momčad na večeru i počasti ih. Dakle, šta se tiče čuđenja, mene čudi da se on čudi ovome. Jer svi jako dobro znamo kakva je percepcija u javnosti novinara. Ono što ja pričam da je Hajduk magnet i samo rokaj negativu, to će ti donit clickbait, to je ono novinarstvo na vrhuncu. I govorim mene, obzirom da je on tu bi kapetan, da je prove godina i godina i da jako dobro zna odnos tih novinara i medija prema Hajduku i da se on sad čudi, evo mene to čudi. Kad smo već kod čuđenja, interesantno je bilo slušati Jerka Leku kako se čudi Pajaču da ih je izmasakrira protiv Rudeša. To je onaj isti Pajač sa Maksimira. I super mi je to licemjerstvo i dvoličnost, znaš, on kad je u Dinamu i kad Pajač sudi kako inače sudi, a već smo zaključili kako sudi, onda Hajdukovci kmeće, jel, šta nisu zabili 3 gola pa im Pajač ne bi smeta, jel tako? Međutim, sad kad nije u Dinamu, onda se čovjek čudi ko pura dreku, Pajač ih izmasakrira, Pajač nema pojma, ma jel? To mi je ovako baš super. Ali dobro. Maločaj je rekao da će najvjerojatnije igrat Flastera na Livaji i da će zatvarat sve koridore baluna prema Livaji. Šta je Gattuso iskomentira da oni u analizi Gorice nisu primijetili da Gorica igra Flastera, nego da čekaju protivnike i da ok, da nema problema. Jer da su tu i drugi napadači, ti krilni, Bijuk, Durdov i ostali, koji će tu imati svoju šansu da se pokažu. Šta se tiče samog Livaje, voli bi se osvrnuti na izjavu Rakete nakon Maksimira. Zamisli ti kad ti jedan Rakitić u svojoj 36. godini sa svojom karijerom
reče da je Livaja najbolji napadač lige i da šta se njega tiče, samo neka on stoji gori u napadu, a da će oni ostali svi u momčadi trčat i radit za njega. Dakle, kad to Raketa izjavi, šta onda uopće reći na dodat? U svakom slučaju, Hajduk do sad pod Gatuzom ima jedan poraz, onaj protiv Ružombera kad smo sami sebe pobijedili. Gattuso je rekao da on kroz svoju karijeru ne pamti pobjede, nego trofeje. I da njega u principu zanimaju samo trofeji. I to je ok. Rekao je da se treba fokusirati samo na prvu sljedeću utakmicu, izrasti iz utakmice u utakmicu, pa će i to doći na svoje. I to je sve 5. A šta se tiče navijača, pritiska i baklji, pazi, nakon Maksimira u ovih 6 kola Hajduk je plati 100.000 eura kazne zbog baklji. Nastavimo li u ovakvom ritmu, do kraja sezone to će ići na priko $500.000 eura kazni, šta je samo, recimo, jedan kvalitetan napadač koji nam fali. I to jako. Eto, toliko o bakljama i to je to. Uglavnom, govorim, sutra Poljud, jako bitno potvrditi 3 boda, takve utakmice su nam obično najteže, nadamo se da će sve proći dobro. I to je to. Vi ćete svoje mišljenje koji uvijek ostaviti u komentaru, ko još nije udri subscribe, nek se subscribe-a. I mi se vidimo onda u analizi nakon utakmice, a do tada svima prgavi pozdrav.